Amakuru iki gitondo reka tuyahere muri RDC. AFC M23 yagize ati muri besha cyane turi abakongomani iteka ryose. Umutwe wa M23 uhanganye n'ingabo za leta ya Kongo n'abazishigikiye mu ntambara mu burasirazuba bw'igihugu babwiye abayoboye Kongo ko nta kintu na kimwe cyabakura ku butaka bw'igihugu cyabo kuko n'ahandi bafite ho kwita iwabo. Iyi ni inkuru dukesha Kigali Today. AFC M23 ni ihuriro coalition y'abakongomani bavuga ikirimi cy'Ikinyarwanda batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo ya Kinshasa. Naho Senateri Uwizeyimana Evode yavuze ko gusenya FDLR bisaba gusenya FRDC. Trump yongeye gushotora Giorgia Meloni w'Ubutaliyani baheruka gupfa ifoto. Busy mu Rwanda byifashe gutesha Busy uwo bita The Ben Tiger yagire ku rubuga rwarandika ati Urubavu nitaye ku mpamvu yaba yarabiteye ndemera ko Bruce Melody yakoresheje imbaraga nyinshi cyane kandi mbimushimira. Ikindi nawe ni umuhanzi mwiza ariko uko yitwaye birumvikana kuko yari ameze nk'ikipe iri gukina ishaka kwishura igitego. The Ben yamutayemo akantu kabisa bivuze ko aho baciye hose yamukomye yamutayemo ibitego yarakinaga nk'umuntu uri gukina ashaka kwishura ariko bose ni abahanzi beza baduhaye performance nziza cyane. Abantu bari Rubavu barishimye cyane, abakongomani nk'uko baje ari benshi batashe bishimye cyane kabisa. Iki ni igitaramo cyitwa Summer Country Tour cyasorezwaga i Rubavu cyagiye gicana henshi cyane murabizi. Twihuta cyane reka tujye muri Senegal. Ihuriro rishigikiye Perezida wa Senegal Bassirou Diomaye Faye ryatangaje ko uyu mukuru w'igihugu agiye gushinga ishyaka rishya nyuma y'ibibazo yagiranye na Depite Ousmane Sonko wahoze ari Ministre w'Intebe. Perezida Faye kugeza ubu yabarizwaga mu ishyaka PASTEF riri ku butegetsi riyobowe na Ousmane Sonko nubwo batagicana uwaka. Hano muri Senegal ntago byoroshye. Ubwo tukiva muri Senegal amakuru yo muri politike n'imyidagaduro na showbiz nayo tugiye kwinjira muri sport bita Nigena Clement. Nigena Clement wasoje amasezerano muri APRFC yasinye ikipe ya Simuha Sport Club yo mu Misiri mu mujyi wa Alexandria. Simuha ni ekipe ikina icyiciro cya mbere mu Misiri. Tugiye kureba ibihe by'ingenzi Simuha yagize hano hafi. Yabaye iya karindwi muri sezo ishize irangiye. Yambara imyenda y'ubururu. Ekipe imaze imyaka 76 ishinzwe. Ekipe niratwara igikombe cya shampiyona cyangwa cy'igihugu. Amarushanwa ya CAF Simuha yasohokeye Misiri inshuro ebyiri gusa ikina amatsinda ya CAF Champions League 2015, ikina Confederation 2017. Umva ni ekipe idafite ibigwi bikomeye cyane ariko yakimye amatsinda inshuro ebyiri byo kinirusha APR. Twakomeje muri Leon ntago dutinda. Uyu ngubu bamwita Matumona Wakonda. Uyu ni umusore waje uri kuvugwa cyane avuye muri ekipe y'Amagaju ngo ni umudefenseur ukomeye cyane. Abareye muri he tugende ku musore wanyu bamwita Wakonda Matumona. Uyu nguyu ni nyuma yaho bigarutswe ko ekipe ya Rayon Sport iri kubona ko umupira atakiri kuwuhamya. Matumona nago bisabye igihe kinini kuko Matumona Wakonda biri kuvuga ko umupira atari kuwuhamya ari igicumbi. Iyi ekipe ya Rayon banze mbibutse ikintu kimwe, Bing Bello agenda muri pre-season murabyibuka ubushize. Matumona none watangiye kumucira uwaka byari match ya gishuti bakinnye n'abatarengeje imyaka 20 ubwo batsindwaga igitego kimwe bo bagatsinda ibitego 7 ariko urumva ni junior. Twihuse cyane ku munsi w'ejo abarimo Isaji Gwiba, Asmani Ndikumana na Tony Kitoga batangiye imyitozo. Ikipe ya leta ngiye ucimaka ubwo batangiye kuzana aba basore b'inkorokoro bivuze ko ikipe ya Rayon Sport
batangiye guca impaka. Tony Kitoga muramubona, Asumani Ndikumana wo bita Jingwiba Isa, uyu nguyu ngo ni mubi cyane. Abantu bari bari igicumbi ejo ngo amakuru baduhaye kabisa, Jingwiba ngagapira ari kugahamya, Asumani nawe izamu ngo aracyarireba, Tony Kitoga za pasi zaba Iniesta atarebaho arimo aranyereza. Nubwo kuba defenseur bitameze neza, ariko igice cy'imbere ngereyo ndahamya ko iri kwiyubaka neza cyane. Abenshi ntago bari kubyumvikanaho rumwe, ariko ngiye igice cy'imbere ndi kubona bari kubaka neza cyane. Ariko defense harimo ikibazo, nizamu haracyarimo ikibazo. Ese ni Kwizera Olivier cyangwa barazana undi muzamu uvuye hanze? Murera yacu turayikunda. Andi makuru yose ni ku munsi w'ejo mu gitondo, nukazajya ucikwa hano kuri Smilebo TV. Tubicamo byose muri politiki, ibivugwa hanze, showbiz, muri sport. Twe tubahereza updates z'umunsi wose, ubundi mukihitiramo mukajya gushaka ku zindi mbuga. Iyi bayita Smilebo TV. Niba utari wakora subscribe, tugusaba kuyikora. Kubana nawe ni iby'ingenzi. Dukomeze twagura umuryango wa Smilebo TV. Andi makuru yose ni ku munsi w'ejo. Ciao ciao.